Kubor nakaslem jong udongsan hima. District Magistrate ke West Khasi Hills District Ubak Garod LSN Dikes IAS ula pentrekam daga kendon shispa sau pusau CRPC kabakhang bat mana persya iki brio lani kinhun brio banti bat khlong siap bean hasilan ter jong kawa nong khnum. District Magistrate ula ongru bakani ka jingti bat khlong siap kanwan ra ya ka jingjot bat pensni iki saudong saukun jong ni kawa kom tala dalap iki bayele persya ya ka te ka hukum en pinsitam kat kom ka kendon an. Ula ongru bakani ko hukum kantri kamardor tat hadu andalapan benada kumwaipan. Hakawaipat ka kubor Deputy Commissioner ke West Khasi Hills District Bagarod LSN Dikes IAS ula pentip bakat kum ka order bala penmi hak arpusan tarik urisau arajar arpuar kabakhang bat mana persya ka jingti bat jingsalan bean yu doyong habaro ka wei ke district bat kabantri kamardor lathaw ka district mobile squad hakaba kibrio kilaban ujor lada kadon ka jingti bat jingsalan bean yu doyong bat ban pentip hak take mobile squad.